الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوت توك دفتر من دو بيتند علوم القرآن للشيخ والأستاذ والدكتور نور الدين عيتر حفظه الله. هذا إن شاء الله درس من قوم كفصل إن وندم كفصل السادس أسباب النزول. هذا سبب جيب بقول آية جديد. جرنا دو إن هذا علم جوهري من علوم القرآن. هذا أسباب النزول أندو قول سببو جي بقول آية جدين نو جيا إغاندال إن وندما هيتونغال إكو ويتن كونكا علوم القرآن. وأثير لدى الباحثين في التفسير العامة هذا نون كو ويتي وي إتوتو بين هذا هميري وي إتوتو بكو ويتي كون تفسير هذا بفوب هميري في أندو قول غال دو غاندال. وفي أسرار الأصول بالقرآن خاصة هذا جانغو بتفسير بنفو نو هميري أندو غول غال دالو إن سيرتونون فالا بأندو دكو ويته كون غوندوجي كو سومي في نو القرآن أو يوتيرتانو لاوي نو القرآن أو يوتيرتانو هذا شرط دونك فالا إندو دو نو جيا إدمال همو غال تاتا شرنو بين نو ويتو في دابيتوغول شرنو بي جانغو بتفسير بين او إني نو سيرتونون ceernoɓe janguɓe ko faalaɓe andude ko wiyete ko asalibul qur'an haray laawi no alquran o yewtirta ɗon o inni ɓen ɗon kañum no hikkina yeeso e fii himmirgol e fii memmingol e fii wi'itagol ɗaɓɓita haray ko wiyete ko asbabi nuzul sababuji jippagol ayaje ɗe o inni ɗon haray wa yu'arrafu haray sababu nuzuli no waɗire ta'rif wa yu'arrafu sababu nuzuli bi annahu ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أيام وقوعه هذا يكون سبب النزول كله كو جيب بقول آية ما آية جي نهي نو سيفو كو وني e waɗude sanga ko de woni e sanga kadi jippiɗo ko kala aya sillama oɗo aya ko sababu jippagol makko ko sabu ɗum ɗon ko ɗum ɗon a tindini bi mana haray koynete sababu nuzul ko kala aya ma ayeje jippiɗe sifani en hunde wonnode wadde sifani en hunde wonnode wadde wonade hunde feƴƴude sabu siko hunde feƴƴude haray hande kadi ko tariha ina mari ayeje arde tawata ɗi ala sababu annuzul won ayeje yeyti ɗen fi annabi Musa fi annabi Yunus fi annabi Yaqub ɗen ɗon sifante woni piiji feƴƴuɗi ina mari kadi ayeje wonɗen e yeytade fi dargal ko aroyta hiite no woodi aljanna no woodi ɗum ɗo no woodi ɗum ɗo kañum kadi ko fi ille hunde woni e yeytade amma ko wiyete sababu nuzul ko hunde aya jippiɗo fewdo hunde nden waɗata ɗon tigiri jogidiren hakkude hunde nden e ko aya jippiɗon haɗa ko ɗon ɓe waɗiri ɗo tarif ma nazalat l ayatu aw l ayat tatahaddathu anhu ayamu wuqu'ihi ko be ille yon ayam wuqu'ihi ñalaɗe ka hunde nden woni e wadde ɗon tigiri ceerno jolini wa hadha al qaydu haray happugol illa ayamu wuqu'ihi يعتبر شرطا جوهريا لبيان سبب النزول وتمييزه من الآيات التي نزلت لإخبار بالوقائع المادية هذا يقول سرتي فينو سرتي هرتورنو في بانجيغول كو ويته سبب النزول e sendidirgol mo kadi e ayeje tawayɗe ko sifani e fi habaruji piiji wannoɗi fi habaruji piiji wannoɗi kada ceerno jon kono ko faala e yetade ɗo haray ko honɗum sertini ayeje ɗe goyni koynete sababu annuzul ko kala aya ma ayeje jippiɗo hunde nden ka wonno e wadde ɗon tigiri o woni noon haray indugol jippiɗe saga hunde nde waɗata ɗon ga tigiri ɗum ɗon yaltini hande kadi kala ayeje arayɗe sifano e fi mofteji feƴƴunoɗi ɗum ɗon innetake sababu annuzul ille wano aya si jippike fi ille qissatu annabi Yusuf ene yewata ennude haray ko sababu nuzul majje on sabu fionu sabu jamanuji buyi nakkude seydi e ille annabi Yusuf kañum e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hatta intaqada al ulama ha ceernoɓen ko ɗum ɗuma wiyete haray wondema ɓe ha ceernoɓen jalkiti ma ha ceernoɓen innen fottidali ما ذكره الواحدي إكو إمام الواحدي في تفسيره كدفتر مكة سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم حبش به وإنما قصة كوني سبب سورة الفيل جيبغول كسبب هري لاندو حبش أون أري في لانتوغول سودو كامانو فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء هذا نقول جاء كويته أسباب النزول يعني تشرنا دون إني وهنا جاء
cernojo molanaɗo ɓeynamo inne imamul wahidi aray ko cernojo kadi molanaɗo mo jogui defte tafsir mo wallifi kadi deftere annasiku wal mansukh ka deftere makko tafsir ɓay o hewti firgol suratul fil o indi wo ko woni sababu nuzul jippagol suratul fili wonde makko lanɗo éthiopie o falano lancude suudu kaba ɗum joni noon ceernoɓe fof fottidali e makko e konko o yewti ɗon ɓeyndi hinano woniri sabu fiyondu sabu lancugol ko wiyeten suudu kaba ɗum ɗum konde tuma waɗi ko hitande nde nulaɗo jibini ɗuma jibinade amul fil joni noon ɗum ɗo wawata wonde nulaɗo ari heeɓi duuɓi capannay si wahayu jippi e maɓɓe joni noon ɗum ɗo wata wono sababu nusul ɗum ɗon ko tariha woni e yeytade mi mana suratul fili ko tariha woni e yeytade fi ɓe feƴƴunoɓe kono haara lancoygol suudu kaba ɗum e jamanu abraha on ɗon wona sababu nusul noon imamul wahidi noon kañum inni ka deftere mum haara sababu nusul suratul fili ko sabu wondema lanɗo éthiopie o falano lancude suudu kaba ɗum allah subahana wa taala jippini suratu wongo ceernoɓe inde la haaray ɗum ɗo wata wonde sababu nusul ko woni haaray ɗum ɗon suratul fili yeeti en fi habaru feƴƴuɗo sabu enen ni fiya illu sababu nuzul no haton jini sart goto ko be tawata ɗum ko ayeje ma aya jippiɗo sanga hunde nden waɗata suratul fili lo fi hewno jippi hari hunde nden waɗilo ko ɗum waɗi ɗum no ene take surat elle wondema sababu nuzul ko ɗum waɗi ɗo haray ceerno ɓen in cakadu bi mana haray ko ɗum waɗi ɓe fottidali e ko wiyeten kon illen e imamul wahidi fa illa dhalika laysa min asbabi nuzul haray innugol ko éthiopie lanɗo éthiopie falano lanca suudu kaba ɗum ko ɗum woni sababu nuzul jippagol suratul fili ɓeyni ɗum ɗo jeyaka e ko wiyete sababu nuzul bal huwa haray ɗum ɗo huwa min babi ihbari an il waqa'i il madiya ɗum ɗo no jeeya e sifagol fipiji feƴƴunoɗi ka zicri qissati nuhin وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك أرى جيبا سورة الفيل هذا يكون بيهون كو سيفاني دون في كو في وانا القرآن يوتي تاينو قصة النبي نوح وقصة النبي إلا وندما النبي هود وقصة النبي صالح وما هو قول سود كعبان ونحو ذلك أقول النبي وجدير بالتنبيه هذا إنه هتها أن تنقل له هنا no أنه ليس كل القرآن قد نزل على أسباب canno jo ini no hitti ha andintingol wondema wona aya mo hiiɗa o kal qur'ana tawata be o heɓa sababul nuzul aya je boy hilo wodi on ɗum ɗe ala sababul nuzul ɗe ala sabu fi honɗum ɗe jippani aya je go no wodi jogiiɗe fi honɗum ɗe jippani ko goɗɗum waɗi aya je ɗen ari jippi jaabi piiji go hilo to woni ɗe jogaki sababu an nuzul wano aya je yeytotoɗe ɗe fof inne fi ko wiyete qissa annaba ɗen ɗe ala sababu nuzul ɗe jogaki sabu ko fi honɗum ɗe jippani بل إلا من القرآن الكريم ما نزل ابتداء غير مبني على سبب هذه الأمريكا القرآن آية بوي جيبي لكان جتونتا وتهارا ديو درائكم يتسمى ومن ذلك هي نجايا إنك آية جنون أكثر قصص الأنبياء ما أممهم نجايا إنك آية جنون هي آية هي ونسيفان تو دين في النبأ دين مفتي جمودي بوي إنك نون علاكم يتهون سبب النزول دي على سبب يته سبب كده جيبالي وكذلك وصف بعض الوقائع المادية كلو لكن في صفة نقول إن إساج في يلوني وإلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون نينو فوق إساج في يلوني أرأي لهاتو جلاء سبب النزول إلا أو أنباء الغيب القادمة ما آية صفة تون في خبرودي ويرنيني أرويني dargal den ara ko ni masihu dajjal si aroyi ko ni sayyidina isa ko ni jipporto dum do fo hando ala sababu nuzul din do fo hato jirayon dum sababu an-nuzul din do fo ko qissaje fi aroyi wa bayan ahwal al-qiyamah e bangingol kanyum kadi illa ko wadoyta ko jande dargal wal jannati wan nar hite e al-janna faqad nazala akthara min zalika ibtida'an bi ghairi illa tawaqqufin ala sababin harani do fo jippike ko tawata alday ko yete sababu hara cerno jo kullu fala anditinde do ko fala anditinde ko wonɗum ilete sababu nuzul ko ilete sababu nuzul ko kala aya ma ayede jippiɗe e hunde tawata hunde nden no waɗede kono kala aya arɗo yeyti en fi ko feƴƴi ma aya arɗo yeyti en fi ko arata ɗe buy en heɓi kal qur'an harade ala ko wiyete sababu nuzul hara ko ɗon o fala e yiyata jonno fawaidu ilmi asbabi nuzul
nafaji andugol ko wi'ete sababu an-nuzul hara fi en umanno do hande darsu be gon ko asbab an-nuzul ille asbab an-nuzul hara ko darsu be gonni duma sababuji andugol ko dum woni sababuji ha ayje de jeppi dum don kadi no mari nafa cerno jonno yeti ken ko ndu inete sababu nuzul mo yata de nafaji andugol gal gallando cerno jo indi wala rayba inda man lahu ta'ammul ولا ريب عند من له تأمل وخبر بدراسة النصوص والوثائق أن لمعرفة أسباب النزول والوقائع التي بني عليها ورود النص أو ترتب عليها وقوع الحدث من الأحداث التاريخ له أثر بالغ الخطر في دراسة تلك النصوص أو الأحداث وذلك من أوجه كثيرة نذكر منها في هذا المقام هلا يتشرنا جون إني ولا ريب إن من له تأمل وخبر بدراسة النصوص والوثائق هلا سكوا على ونند أو واتو يلي ونند أو هم بتي في جانغول آية القرآن دين كادي جوكي دو كوي إتى غندان كو يوم دري آية القرآن دين سكوا على فيو wondema andugol sababu jippagol ayeje ɗen ko ɗe jippani kon ko ayeje ɗen ardi fi mum kon ko tawata ko waɗi kon ha ayeje ɗen jippi haray ɗum ɗon no mari batte molanaɗo fi andugol ko wi'eten kon ayeje ɗen fi andugol kadi ko ayeje ɗen firtorto jonno ceerno jonno jantade ndade ko ɗum ceerno jon fandiɗo ceerno jon ini sikke wo ala kala gando anduɗo ngal gandal ɗo asbabi nuzul sabu jippagol ayeje ɗen anduɗo humpitiɗo ngal gandal ɗo haray ngal gandal ɗo no battina moƴƴa fi famugol ayeje ɗen sabu ayeje boy hino woodi a wawi ɗo famude sa yehi a daari ko honɗum waɗuno ha ayeje ɗe jippi sa yahali hotuna ka defte ɗaɓɓituɗa ko honɗum waɗuno ko hasi kon anga famata ayeje ɗen sabu fi a faamu ayeje ɗen ko boye anda ɗum ene ko honɗum waɗuno ko ha ɗe ayeje ɗo jippi sa yehi a daari ko ɗum waɗuno ɗum ɗon ɓeydete faminde aya on ko ɗum a faandi ceerno joni sikke wo ala haray kala on wattanɗo e yila anduɗo fi ngal gandal ɗo marɗo gandal humpiti ko honɗum waɗi fi ayaje ɗen jippani oni ɗum ɗon no battina muradu moƴƴuru fi andugol aya on ko firti ko o inni noon hino jeeya e ɗum ɗon o sifanto en piiji seeɗaji ɗi o o inni al isti'anatu ala fahmi l ma'na al murad andugol sabu jippagol aya on ɗum ɗon wallitotoma fi famugol fandore aya on jaka ene andi ko nafa on ɗum arana kandi andugol sababu nuzul no jeeya e ko wallete fi famugol nasso bindogol lima huwa ma'lumun min irtibati bayna asababi wal musabbab sabu ɗum ɗon no anda wonande sababu on e hunde waɗunde nden haray daiman ɗum ɗon no jogodiri ko fi honɗum inne si hoti ka nder alqur'ana e dareta e ayeje buy ko goɗɗo waɗi hunde alqur'ana on ari ɓangini ñawore hunde nden jaka mi andi alqur'ana on ko ɗum ɗon woni bindolngol kono bindolngol no mari honɗum sabab jaka andi asababu wal musabbab wal illa wal ma'lul ɗin ɗon no jogodiri sa andi ko honɗum waɗi a anday bindolngol ko honɗum firti ko ɗum ɗon ceerno jom faandi ɗo qala alwahidiyu ɓeɗo ɓe maki la yumkinu ma'rifatu tafsiri l ayati haray a wawata famude ko aya on firti duna alwuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha hara a daraki fi famugol qissa honɗum waɗi ha aya on jippi ma ko hondetuma haray none no aya on jippori ɗon mi mana oɗo ceerno joyni a wawi wo famude alqur'ana on e ayaji buy a wata famude aya on ko firti sa yahali anduɗa ko honɗum waɗuno ha aya on jippi sabu asbabi an-nuzul haray ɗum no ko ɗum wallitotoma fi famude inne wondema haray no jeeya e ko inete isti'an ala fahmi al-murad wa qala ibnu daqiq al-eid haray ɓeɗo kadi ko ceernoɓe molanaɓe annaɓe ɓe maki bayanu sababi nuzuli haray andugol ko wiyete sababu nuzul kadi tariqun qawiyun ko lawol tiiɗugol fi fahmi al-ma'ani al-qur'ani fi famugol mana qur'ana o lawol ɓurgol tiiɗude siɗa faala andude ko alqur'ana on inne firti kon kon ɗum ko yaayi andu ko fi honɗum
illen aya on jippani sa andi ɗum ɗon hara heɗa wawi famude aya on no hanira famirede wa qala ibnu taymiya hara ɓeɗo kadi ɓe maki rahimahullah marifatu sababu nuzuli andugol sabu jippagol aya on yu'inu ɗum no wallito ala fahmi l aya fi famugol aya on fa inna al ilma bisababi haray wondema andugol sababu on yurithu l ilma bilmusabbab haray ɗum ɗon wallete andugol ñawore hunde nden andugol ko honɗum waɗi wallete famugol ko honɗum bindolngol faali haray jaka elegal ni gandal ngal ko windete kon asbabi nuzul sabu jippagol aya on no jeeya e nafa arana kaka sa famigal gandal ɗo ko honɗum wallitotoma ko wallitotoma ko andugol ko aya on faandi sabu andugol ko honɗum waɗi wallitotoma fi famugol aya on haray ille ɗiɗamum ɗum kon ɗum marifatu wajhi lhikmati allati yantawi alayha tashri'u lhukmi haray kadi ko andugol noone e hikma illen wonɗo ka nder ñawore no jeeya andugol kañum kadi illen wondema famugol sababu nuzul wallete famugol hikma ñawore nden mimma yakunu ada li tafahumihi wa taqabbuli haray ko ɗum ɗon kadi ɓurata wallude fi famugol aya on ma fi ille famugol ñawore nden kañum e jaɓugol ñawore nden faman qara'a asbaba nuzuli ayati tahrimi lhamri kala janguɗo sababuji jippagol ayeje yewtuɗe fi ɓeere nden mutadarrijatan wahidatan bada al ukhra o jangiriɗe no ɗe hikkodiriɗi lon sabu hiɗen andi enen e jangino ɗo ɓeere nden hiɗe mari ayeje tati allah subahanahu wa taala inni honɗum allah subahanahu wa taala ko inni ka ara ɗum haara ɓeere nden e ko wiyete maysar ko mi mana jugol tombola ma ko nande muɗum e lello toon allah inni ɗin ɗon no harmi wa ha o inni woɓɓe no mari nafoore toon wa ismuhuma akbaru min nafihima kono ɗon aya woni arano aya ɗiɗamo ɓeere allah inni honɗum wondema haray ille wondema wala taqrabu salata wa antum sukara hatta talamu ma taqulu wo taw matto ɓeere nden hara ɗon juulde aya tatamo on ari inni on ɗo innama alhamru walmaysiru wal ansabu wal aslamu risu min amali cheitan fajtanibuhu laallakum tuflihun allah ini yon terto ɓeere joni jakay gandi no jeeya kañum kadi e andugol sababu nuzuli sababuji jippagol ko wiyete ayeje ɗen wallete andugol hikmaji soomiɗi ka nder ñawore kondu no soomi ka ɓeere ɗo ko soomi ɗo jakari himɓe ɓe no wowti yarugol alqur'ana on allah subahana taala no faala tongude ɓeere nden tawi noon si allah subahana taala tongide nde wotere mettana e wonkiji ɗin allah inni wondema haray ɓeere nden ko nafa mayre on no fanɗi lorra kan no ɗuuɗi woɓɓe accitali wole ɗo seeɗa allah illi haray siɗo juulude wata on ɓatto ɓeere nde woɓɓe acciti woɓɓe accitali aya on noon aro illi hande kadi ɓeere nde nde harmi few jake andi iwgol e ɗuma étape arano mi mana iwgol e dow ley yara noon ƴawna noon ha hoɓɓita hunde nden ɗum ɗon kañum kadi a wawi wo famude ɗum ɗon sa hirtike ka asbabil nuzul ko ɗum accanno jon ɗo inni wondema sa daari sababuji jippagol ayeje ɓeere ɗen tata no ɗe hikkodiri no wahidatan bada al ukhra goto ɓawoya adraka darurata tahrimi lhamri a hi ay wondema pel haray ko on ɗum harmingol ɓeere nde hato jillo inde wondema wa ba'thahu lmawqifu lsahaba inda nuzuli tahrimi albatta a anday kañum kadi sahaba ɓen ko honno ɓe darorno ɓaawo ayeje ɗen jippike aya jippike harmini ɓeere sabu ɓeere nde ñande nde jippino nde harmi few hari nden ñande woɓɓe no wuufi woɓɓe hari no ɗuma wuufide kaɓe nani ɗon aya on ko ɗon ɓe tuttide sa jangi o sa hotoy ka sababu nuzul ko ɗum ɓeydete anday no sahaba ɓen hari si ɓe nani a ñawore ko holno ɓe hittirine ayno fi gollitirgol ñawore nde ha filliɓe hadis ɓe ɓeyli hakkede nden ñande ko ɓeere nden hibba heli saare madina nde fof wawno waccan sabu fiyonde sabu ɓay jippike nde harmi mo kala jaɓali hande kadi nde wona ka suudu muɗum fop yalti maɓɓinoɓe tutti joguinoɓe ka suudu hibbi fo hibbi jonno ko hombo wawma andinude ɓeere nden kañum nde wola tun innama alhamru walmaysir wal ansabu ka alquran kono sa hotike ka sababu nuzul sa hotoy ka defte sifotoɗe ko fiyondu aya on e jippali a hi ay ɗon kañum kadi ko honno sahaba ɓen darorno fi ñentingol dalol allah ngol subhanahu wa taala
ceerno jo illi wondema sa daroy kadi no saba ɓe a darrono noon ɓay ko ɗum woni beere nde harminama fewu la an yuqtada bihim haray a hi ay wondema haray ɗa hattojiri jemmintingol ɓe jentingol ɓe wayata inne wayatassa ille wondema o ñentina mi mana ko mila ille wondema ko milal uswa o ñentina bi ilmihim gandal maɓɓe ngal fa yanjaziru amma qad yakuna alayhi min fi'li lmuharram haray ɗum ɗon o terto ko tawata kon haray no yowodiri e golleji harmoni haray jaka enen gandi nafa ɗiɗaɓa fi andugol sababu nusulon ko honɗum ko wondema faminte kadi hikma soomiɗo ka nder ñawore no allah subahana wa taala sarminiri ñawore nden ille wondema nafata tawaɓa kanko ɗum isalatul ishkali an zahiri nassi liman lam yataarrafu inne sababu nusul haray wallete kadi ittugol jilɓi e aya on si tawi woni wonande mo anda ko wiyete kon sababu an nusul o bimana ayaji buyno woodi jilɓante mana majje ronka laaɓangol kono sa hoti ka sababu an nusul o wawete andinde ko ɗum aya on faandi ko faandi ɗo ko ɗum isalatul ishkal ittante ko wiyete konko jilɓi ittante angal faamugol ngol an zahiri nas ko inne waddama ko feeñi e bindol ngol kon liman lam yataarrafu sababu nusul wonande on mo andali ko wiyete sababu nusul wa dhalika kathirun yusadifuhu almufassir wondema firowo alqur'ana heewi ko hawrodiri si waɗi ɗon piiji wa minhu hadha almisalu almashhur aray muaddande oyni ino jeeya e ɗum ɗon ngal misal lollungal ɗo wa huwa annahu qad ashkala ala marwana ibn hakam haray wondema jilɓani o wiyeteɗo ɗo marwan ibnu hakam mana qawluhu taala da inna wondema mana ka allah daali ɗo wala tahsabanna alladina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adab wa lahum adabun alim oɗo aya ko no firti allah inni wota sikku dey ɓe weltotoɓe e ko ɓe okki kon hara hiɓe hiɗi yo himɓe ɓe jarnuɓe e hoore ko ɓe waɗali hara yawmal qiyamati hiɓe mari lette musuɗe oɗo noon kañum kon ɗum a faami o inneteɗo ɗo inne marwan ibnu hakam ɓay o hewti oɗo aya o ronki famude aya on a tigiri saabu o inni on ɗum wa qala o inni la in kana kullu mri'in fariha bima utiya wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'adhaban lanu'adhabanna ajma'un o inni on ɗum o inni si tawi o inni wallahi si tawi kala neɗɗo si o okki hunde o weltoto o faaleto yo yimɓe ɓe jarnumo allah inni lettay on ɗon allah inni haray hande kadi en fof enen en lettata kanko ko ɗum ɗon o faami kaya ɗo ka allah inni ɗo haray wondema woɓɓe no waɗa ko moƴƴi hiɗa hande kadi yo yimɓe ɓe wowlu yo yimɓe ɓe hino kaari no moƴƴi allah inni kala waɗuɗo ɗum ɗon o lettaymo oɗo kañum faami ka aya hon ɗum ko wondema hay goto ron koytake lettede saabu sa waɗi ko moƴƴi yimɓe ɓen haali haray ɗum no wele joni no piiji go hino woodi wona junngo ma woni haray ko piiji ɓernde oɗo kañum no faami on faamiri noon aya on o hatta bayyana lahu ibnu abbas o yehi noon o landi seydina ibnu abbas e allah subahana wa taala inni wondema kala waɗuɗo ko moƴƴi tawi kadi mo faalayo jama on innu himo moƴƴi allah inni lettaymo seydina ibnu abbas inni konto ittuɗa ɗum o jangi oɗo aya seydina ibnu abbas inni ko an faami ɗum ɗon wona ɗum ɗon aya on faandi bimana oɗo kañum honno saabu o faamu yewtere nden o faamali saabu asbabi nusul jippagol mayrew seydina ibnu abbas noon joni nattaymo kan sababu nusul fi yo faamu aya o jaka enen andi ayeje buyi siɗa ɗetti tun alqur'ana hiɗa firude aya haali janguɗa ko e nder circonstance hombo aya on jippino a famay kadi famore on ɗum ayeje buyi anga famataɗe no ɗe hanira famore ɗum saabu aya on no wawi jippade hara ko goɗɗum waɗi an noon janngamo ka qur'ana to ronka ɗaɓɓitude ko fi hon ɗum ko honɗum waɗuno ha aya on jippi ko tuma annduɗa ɗum ɗo wosi wawa famude bindol ngol inne fahman sahihan inne faamu sellugo ko ɗum waɗi ɗo ndare no seydina ibnu abbas falgitiri ɗo enneteɗo on ɗo marwan ibnu hakam hatta bayyana lahu ibnu abbasin anna al ayata nazalat fi ahli lkitab seydina ibnu abbas maki
wondema oɗo noon aya koye himɓe defte ɓen jippi wona e himɓe julɓe ɓen nane noon oya kañum kon ɗum a fandi aya on haray koye hoore fof jippi seydina ibne abbas ini la oɗo aya na e hoore fof jippi ko gonga aya on ko am kono kon ɗum urida biha al khusus aya on ko am urida biha al khusus aya on ko fof yewti kono ko seeɗaɓe faanda haray no inne marwan abne hakam oɗo kañum sikki on ɗum aya on ko am wa urida biha al umum ko ɗum waɗi ɗo ابن عباس إني وندما قالوا الكتاب أورايا جيبيمو هنا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه سانغا نولادو لاندي نو هيم بدفت بين بسودي نولادو كو لاندي كو نولادو لاندي بي hunde ɓe jaabi nulaaɗo goɗɗum go ɓe suudi ko nulaaɗo landi ko ɓe sali wolde goonga aya on non jippi sabu ɓayi nulaaɗo landi keɓe ɓe jaabi nulaaɗo ko wona goonga ɓe yalti noon e mantoragol wondema a menen nulaaɗo mon on landike men min jaabike aya oɗo noon a jippi joni noon oya kañum faami oɗo aya ko hoore julɓe ɓen jippi jaka gandi hotugol ka defte ɗaɓɓita ko honɗum waɗuno ha oɗo aya e jippi ɗum kadi no wallitoma fiya faamu ko wiyete kon inne alqur'an o ko ɗum aja ceerno jon ɗo inne wondema hatta بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموا إياه فأخبروه بغيره بيتي نولانو هرناكو بلانداكو فخرجوا بيالتنو قد رأوه به تتايبه نولانو أن قد أخبروه وندما بيتك بما سألهم عنه كنولانو لاندي بكم واستحمدوا بذلك إليه بدأمير نولانو يو جرنو وفرحوا بما أتوا من كتمانهم بولتي إكو بجون نولادو كونتاتا كو بسودو كو نولادو لاندي بكو إياه فادمو إن من كتمانهم إياه ما سألهم عنه كو نولادو لاندي بكو جاك إنه عندي إنه قردو أو آية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم أو آية وناي هو رجل بنجي بيفيو innugol wondema waɗuɓe ko moƴƴi ɓen hiɗi kadi yo jama o jarnuɓe ɓen kaka ino wodani ɓe lette musuɗe inayi hoore julɓe ɓen few oɗo aya jippi oɗo aya ko himɓe defte ɓen nulaɗo landiɓe hunde ɓe jaabi nulaɗo goɗɗum go ɓe suuɗi gongal joni noon ɓe inni yo nulaɗo jarnuɓe saabu nulaɗo landikeɓe ɓe wowli ɓe yalti kadi ɓe yeeti aja jama o mene men yeetike nulaɗo mon on illen ko ɓe ko landi men ko haray ɗo haani men jarnude oɗo noon aya jippi hoore yimɓe defte ɓe joni noon sa hotali ka defte ɗaɓɓituɗa sababu nuzul a falƴay wona no marwan ibne hakam falgiri ɗo ni saabu kanko ari ko ɗetti oɗo aya kon ɗum koye hoore fof jippi o yehi o inni awa hay goto ronkeytake lettede yawmal qiyama saabu kala waɗɗo ko moƴƴi haray no hiɗi yowowle jaka ene andi sababu nuzul kadi no walle on ɗum andugol aya ko hoore on ɓe jippi sabu ayaje goo ko amum urida biha al khusus goɗɗo go haray ko khas urida biha al umum haray nafa innen wondema e nayaɓa kanko ɗum kashfu asrari l balagati fi l qur'ani l karim haray ko inne wondema ko ñortugol innen ko feññingol gundoji soomiɗi ɗin e telemma yewtere juɓɓodi fotudi ɗin bimana haray andugol kadi sababu nuzul a wawa faamude juɓɓodi alqur'ana gundoji soomiɗi toon e telemma ka yewtere e wawgol yuɓɓidirgol ko wiyete yewtere bimana andayno alqur'ana o jogori noon yewtere towde balagatul qur'an wa fasahati e inne wondema wa fasahati lima yufiduhu ilmu asbabi nuzuli wondema ɗum ɗon kadi e andugol sababu nuzul bimana sabuji jippagol ayaje ɗen wallitotoma faamugol kadi ko wiyete asrari l balaga min talaumi l uslubi l qur'an e jogodirgol illen no alqur'an o yewtirtano ma muqtada hali samiina wal alimin e ko yaadi e ko wiyete ko jentoto ɓen e ko wiyete tagore nden ila yawmi dine ha ñalade dargal wa qad hafat masadiru tafsir l balagi bi hada l lawn haray ko wiyete ko defte tafsir siforɗe ɗen si sifagol yewtereji alqur'ana ɗin janngayɓe fiino alqur'ana o yuɓɓori noon fiino haala alqur'ana o fotiri noon defte buy hannde no mofti koko wonɗen e wiide ɗo koko wonɗen e yewtude ɗo buy wondema sa hoti ka sababu nuzul no gadi no walle andugol balagatul qur'an no walle kadi wiyatagol makko wiyete fasahatu alqur'an joni noon e ceerno jon ɗo inni kayfa narifu asbab an nuzul ko honno andirten ko wiyeten ko sabu jippagol ayaje ɗen
eske hide mari lawol no andira janno joni lamma kana sababu nuzuli amra waqi'an nazalat al-aya min sha'nihi kana min al-badihi an إن وإنما يدخل العلم بهذه الأسباب في دائرة الرأي والاجتهاد لذلك قال إمام الواحدي في ديباجة كتابه أسباب النزول هري وإنما نتود سبب النزول أندقل سبب جيبقل آية كهونة ودونة كدون ودي حتى جناء ميجتقل في أندقل وإنما هري كويته يكون سبب جيبقل آية جدن روا وتاقل لريد حق إله ونو إمام الواحدي جانتوري نون كدفتر مكو ويتين أسباب النزول جانو جو فالا يتادلو de tawde wonde ma sababu nuzul jippike haray andugol odo aya ko dum do wadi so jippi odo aya ko dum do wadi so jippi o ni dum na hakkille nyaawirte dum kadi nato dinol nato dini yo tawanobe be yo sifanoy sahaba be hide mari sahaba be go honno ayaji alqur'ana de fu be indi wonde ma menen on wata me yetade do aya goto si wala me yetoto on ko hoddu waduno ha on do aya jippi e ko honto mo jippi e ko hore on mo jippi jaka enen en andi do kanyum kadi hilayo mi jodo mintu minna hakkilan den ko jonni o do aya ko fi dum do jippandi minna ko dum do woni sabu jippagol aya la jippagol aya on kanyum kadi ko dum laysa amran ijtihadiyan wana hunde hewtitirtende hakkille no hatto jini no bindi no hatto jini aqwali sahaba no hatto jini ko sahaba be yeti en ko nyande o do aya jippi lo hade ko dum do wadi ko hore kaari jippi ko lokkel kaari jippi dum do kadi fo no bangila جرّو جويل ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا على علمها وجدوا في الطلاب إلا وانما جرّو جويل دغناكي وولغول في سبو جيبغول آية جدين si wona e hoore gandal e hoore lalugol bimana ko be no yetoto e odo aya ko do aya jipani be woni mimman shahadu tanzil be tawanobe nyande alquran o jipoto ko be yetoto e bimana ko sahaba be wonduno be ananulano wa waqafu ala al asbab be non darino sifani andi fi ko dum waduno ko sababuji jipagol aya jede wa bahthu an ilmiha be dabbiti ko fi hon gandal majje wajaddu fi tullab be wakili fi dabbitugol dum ceerno ko fala yeyatade do haray andugol ko wiete sababun nuzul sabu jippagol ayaje de awawata andirde si wana no keli didi ko bir riwayati wasaba ko imma nanira sahabajo o inna wonde makko dum do waduno si odo aya jippi madu defte den hande ko woni e sifade ko sahaba be indi ko dum do wadi ha odo aya jippi kono illugol be gollitira haqqille fi andugol odo aya ko no jippi sella ya cello jo ili wabil hula nafqahu تشدد إلا وإنما نفقه تشدد السلف في بحث عن أسباب النزول حتى قال إمام محمد بن سيرين سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن هذا يكون فامت وإنما متقول في إنه بين في تقول كويته سببودي جيبقول آية جدين وانو إمام محمد بن سيرين وانو بينو be lande haray be landino o wiete do abidata be landimo be indi ele o aya do ko hondu waduno ha o jippi be do landi be do ko hondu waduno ha o do aya jippi landa be indi on fa qala bi maki ittaqilla hulu alla wa qul sadadan haray wulu ko wiete on ko nyibi wulu gonga be indi on do dhahaba alladhina ya'lamuna fima anzala Allahu min alquran haray be andunobe ko fi hondum alquran o jippani e o aya do ko yoro bombo jippi be yehilo ila mi lando to dal nana se fami o do ko jabi o ari alladdi ele da wayla yetade ko fi hondum o do aya jippani o ya indi on mi ta lando andunobe ko fi hondum aya o jippani e ore kari be yehilo sabu billahi sahabaji ko be do tawano fewno aya jede jippotono haray ko yeru ko be acci kom jangete anden ko fi hondu kono min mi gollitirta haqqila fi andugol ko dum jeppini ko no sabu ila mas'ala ijtihadi hara fi andu asbab nuzul ko imma wonira ille wondema bir riwayati wasama hara walamma anna asbab an-nuzul ghayru khadi'atin lil ijtihadi adkhalaha al-ulama al-hadith min as-sahabi
الذين عاين التنزيل وعاصره فيما له حكم المرفوع وإن كان العبارة فيها لفظ الصحابي تيرلو جون إني دي تاودي أندغول سببوجي جيباغول آية جدين روم يادا إكو ويتي غوليتيرغول حقيلة كو دو ودي جانغو بي حديث بي تيرلو بي حديث بي بناتوري كو صحاباجو أون إني صحابا بي ووردو بي لولادو بي ووري فوندو القرآن أو جيبوتو yewtereji ɓenɗin ɓe inni haysi ko sahaba ɓe yewti kono ñawore nden no waywas ko nulaɗo maki kono ceerno jo fala e yettade ɗe mbari yewtereji buyi sababu nusul buyi yetotoɓe oɗo aya ko sabu ɗum ɗo jippani oɗo aya ko sabu ɗum ɗo jippani sahabaɓe buyi arayla oɗo aya koye hoore kaari a jippi ko sabu ɗum ɗo jippi ɓe ronka yetagol en ɓe laliri nulaɗo ara ɓe laali ɓe laliri nulaɗo mako ɗuma kamɓe tigui ɓe woola de tawde ɗum ɗon haqqille gollitirtake fi jippingol ko wiyete andugol sababu nusuli ko ɗum waɗi sahaba ɓen si inni wondema oɗo aya ko e kaari jippi ko nokkel kaari jippi ko fi ɗum ɗo jippi haysi ko sahabajo o yewti haray koye ɗettir haala ka wasi ko lulaɗo maki sabu nde tawde haqqille hila haqqille gollitirte fi andugol ɗum ɗon sabu sahabajo ko gonga kanko wowli yewtere nden ko nde mawquf kono ko yare nde mari hukmu almarfu hare nde wañas ko nulaɗo maki sabu haray sahabajo wata gollitirde ijtihad fi andugol ko wiyete sababu nuzul wala se fam ceerno jo ili ka hadith ibni abbas sabiq fi jawabihi li marwan wan hadisa feƴƴuɗo on ɗo joni mo seydina ibnu abbas jaabi on o wiyeteɗo ɗo marwan abne hakam fi o aya mo jannguɗen nane aray ɓe maki wondema koye hoore ahlul kitab aya o jippi wona e hoore julɓe ɓen mi mana aya on haray ko am kono urida biha al khusus haray ko seydina ibnu abbas jaabi marwan abne hakam kono ɗo sellata yen illol ɗum ko seydina ibnu abbas maki wondema ko sababu nuzul ko ilu la ko seydina ibnu abbas maki kono no waywasi ko nulaɗo maki sabu ijtihad dogata to haray yewtere seydina ibnu abbas ɗen ko de mawquf kono inde mari hukmu al marfu haray fa illa lafza libnu abbas haray konngol ngol ko seydina ibnu abbas lakinna lahu hukmu al marfu kono haray ñawore konngol ngol no waywasi ko nulaɗo maki ay mansubun ila nabi sallllahu alayhi wa sallam haray yewtere nden ko tugade e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam وقد اتفق العلماء الحديث هذا جاء تشرنو حديث بين فوفتي على اعتبار قول الصحابي في سبب النزول اري ماكو صحاباجو ايكو يونديري اي سبب جيباغول ايه جدي هايسي كو صحاباجو او باكي كونو له حكم المرفوع اري نو بري جاوري واسيتاي ولي كونو لا دو باكي واخرج المحدثون اسباب النزول في كتبهم هاري نو كو ويتن كون الى المحدثون هاري كولتي المحدثون كو تشرنو بي فيلوتو بي حديثا بي ɗaɓɓitay ɓe hadisaji ɗi ɓe ele o hadis ɗo no selli ko nulaɗo makimo o ɗum no selli ka sella ɗaɓɓitay ɓe ɗum ɗon ɓen ko ɓe lolliteno almuhaddisun ɓen ɗon fuu no fotti ka defte maɓɓe wano imamul boukhari e muslim wa gayruhuma ɓeɗo innen kal boukhariyu afwan wa akhraja almuhaddisuna asbab annuzuli fi kutubihim kal boukhariyi wa muslimin wa gayrihima ɓeɗo fuu ka defte maɓɓe fuu hiɓe fotti wondema ko wiyete ko asbabi nuzul na haqqille gollitirte fi heɓugol asbabi nuzul haray ko andirta asbabi an nuzul ko bis sabab ko sahabaɓe sahabaɓe no si yewti asbabi nuzul haray ɗum haysi ko kamɓe maki kono koya ɗettiri yewtere nde wasi tawi woni ko lulaɗo maki saabu sahabaɓe no anduno wondema haqqille gollitirtake fi andugol sababuji ko ayaje ɗe jippani ko kono waɗi yewtereji sahabaɓe fof ko yowodiri asbabi nuzul haray koye illu hadis on ko mawqufun walaw hukmu almarfu إلا وندما وأما ما يرويه التابعون من أسباب النزول أما نونكو ويتكون إن تابعين من فهو مرفوع هاري نون كان يمكن إنه ويوسي لولا دو ماكي نو مانتا أيضا كدي لكنه كوني تو هاري مرسل كو حديث المرسل كو كلا حديث متاتا صحابة جون إلو إيوكا ويتن سلسلة الرجال إن جانجيلو نو كمصطلح الحديث لكنه مرسل لعدم ذكر صحابي فيه هاري أنه حديث كو مرسل سبو أنجل جنتا قول إن صحابة جون كدر سلسلة الرجال إدر وربي إجيب يوتر نبي هذا شرط جون كون فلا يتعدلو ولكو صحابة بيتي في سبب النزول ولكو تابعين يتي في سبب النزول هاي سكو كان بماكي كو ين إنو لواي بس يقولوا لا ماكي سبو إيدو حق اللي قول لترتاكي سيبي ماكي تون أن هاي haray be laniri sahabajo lanirɗo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray no kombo illete atabii ko hi'uɗo lulaɗo ko illete atabiiyu ko kala hi'uɗo lulaɗo
bimana tabi kanyu hi ali nulado kono hi sahabajo ko sahabajo hi nulado hi udo nulado on do ille tabi hi udo ille wallema ille nulado on do ille tabi heda bari honnu ka aga sifa goldo heda bari ko ille te sahabi ono ko hi udo nulado ille te sahabajo amma heda bari ko yete tabi odo ko hiudo sahabajo odo hi ali nulado o hi udo nulado ko relete atabe dawarno hondu kadi tabe atabe odo ko hiudo sahabajo o hi udo sahabajo ko relete tabi be do fu sifanike wonde ma fi sababu nuzul inne sababu an-nuzul haray haysitay woni ko yewtere tabi ba ko yewtere sahabajo ko yen in wonde ma nyaawore de ko de mawquf wala hukmul marfu hare no es ko lula do baki nana se fabi hare hidda mari as-sahabi wa tabi'i wa tabi sahabi ko hiudo lula tabi'i ko hiudo sahabajo tabi'i ko hiudo sahabajo en duma wonde ma cerno jon inni lakin yanbaghi al-hadara wa tayaqquz hare non no handi rentagol muradu mujuru hara fala naghlitu fi asbab an-nuzul hara en jilli dirali ko woni asbab an-nuzul ma laysa minha ko jeya kay mudu faqad yaqa ala lisanihim qawlihim hare cerno ben no yana ko wiyete ka den de mabbe ko nguli wano in gol nasalat hadhihi al-aya fi kaza wano no yewtireji mabbe be na odo aya ko jippi ko yore dum do aw fi rajuli yaf'al kaza ma yore gorko wonno do wado dum do wa yakunu al-muradu bayani wa yakunu al-muradu bayani mawdu'i al-aya haray ko be fandi haray ko fanda ton ko bangingol innen mawdu aya bi mana ko aya on fandi ko aw ma dallat alayhi min al-hukmi ma ko aya on tindin kon e nyaaworde ka qawli ta'ala wa nalla dalirin on wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa nalla ni do sakore jawle mon den wata on werlo inne wonde ma juude mon den ka halko to don akhraj al-bukhari an hudhayfa hara itama imam al-bukhari itama kan kade sayyidina hudhayfa min hadhihi al-aya qala bima ki nazalat fi nafaqati hara on aya ko jippi ko fi ko wiete ko fawtago hara ko no cerno jon fala en yetade do ko woni en yetade do wota en jillindirde ko woni sababu nuzuli e bangingol nyaawore aya wonde cerno be noynawno odo aya ko jippi ko fi zina odo aya ko jippori ko fi fawtagol odo aya ko jippori haray don hina sababu nuzuli be fandi cerno jon fala yetade do cerno be wonde noyna odo aya ko jippani ko fi fawtagol odo aya ko jippani ko fi ndondi odo aya ko jippani ko fi zina odo aya ko jippani ko fi don haray cerno be fandaki odo aya ko sababu do unda don hina sababu nuzul be fandi fiu ko be fandi don ko bayanil hukmi wa bayanil mawdu ko fi fa inna wandama fenyingol nyaaworde ma fenyingol ko biete haray ko bindogol fala tindinde ko do cerno jon wado en attanbi fi wata en jillindir bayna asbabin nuzul wa bayanil mawdu'i aw bayanil hukmi qala al imam az-zarkashi bedo be maki enen jangina fi bedo kadi ko cerno be molana be وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين هري نجاء إكو أندا إصحابة بين التابعين بين أن أحدهم وندم قطع إمام إذا قال سوئي نزلت هذه الآية في كذا أو آية كجيبوري كسبلون فإنما يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم هري كوفاني وندم أو آية نصوم دي أن يعوري لا أن هذا كان السبب في نزولها هري بفانداك وندم أو آية كجيبني ko sabu dum do fa huwa min jinsi al-istidlal ala hukmi bil aya hara dum ko none e dalli norgol nyaawore nden e wore aya la min jinsi naqli kama waqa hara wa nafi ko none eggingol fi hunde wadunde cerno jon do o andintin en hunde o inni hara yen sendidir ko woni asbabin nuzul e ko wiete ko cerno yewtereji di cerno be yewtata wonde cerno jo hino ara o jangale aya o ina ko dum do aya on fala sappade so ini ko dum do aya nde nyaawore do aya fala sappade haray o faandaki dum don ko sababu ko no woni sabu jippagol aya wowlugol fi sabu jippagol aya ko feere suutugol nyaawore wonde der ton den ko feere cerno jon non inni haray mo rentina en harayta en jillindirɗin konnguli ɗo fi wata en yanu e ko wiyete faljere haray hande inchallah en jangi ko wiyete sababu nuzul e jaka en andi ayaje buyno woodi jippotoɗe haraɗi halda ko wiyete sabu
won ayaje yewtade fi ko arwita ma ayaje yewtude fi ko feƴƴi den ɗon ɗe ala ko wiyete sabu fewno ɗe jippotono e nulaɗo sallallah alih w sallam haray ko innete oɗo aya ko sababu makko ko ɗum ɗo ko so tawi woni aya on jippike hunde nden fewde watta ɗum tiri inde sababu annusul ceernojo yeyti en kañum kadi andugol ngal gandal ɗo ko nafaji jelu jogui wallete famugol mana on ɗum ko goo ɗiɗaɓum ɗum kañum kadi wallete famugol hikma soomide ka nder ñawore wallete kadi famude jilɓi ko woni ka nder aya wallete kañum kadi innen famugol fi innen fi ko wiyeten kon gundoji soomiɗi e fi juɓɓodi alqur'ana on e yewtere alqur'ana on no labira non haray andugol kadi sababu nusuli on wondema no walle muradu moƴƴirfini o inni en kañum kadi honno noon andirta sababu annusul o inni a wawata andirgol sababu nusuli haqqille a wawata andirgol sababu annusuli goɗɗo go haray ko andirta sababu nusuli ko si sahaba ɓen yeetike en wondema fewdo oɗo aya jippoto ko ɗum ɗo waɗuno ko oɗo waɗi ko ore oɗo jippi amma joɗagol miijitol ni tun inna a oɗo aya sa jangguimo no wawi wonde ara sababu nusul golla gollitirtake haqqilel tun wawata hewtitagol ko wiyete sababu nusul o inni sababu nusul andirama o birri wayati wassaman o inni ɗo kañum kadi aka sakkitoru o inni nde tawde noon haray e wawata andirde be si wona bidde inne wondema birri wayati wassama ko ɗum waɗi ko sahaba ɓen egginanta en ko honɗum woni sababu nusul ayeje ɗen ko ɗum wiyete sababu nusul ayeje ɗen ko honɗum waɗi ha ayeje ɗen jippi joni noon sahaba ɓen koɓe yeeti e wo e yewtereji ko wiyete sababu nusul ma tabinɓe ɓen haysiko kamɓe maki koye ɗettu wasi ko nulaɗo maki saabu haray hadis on haray ko mawqufun wala hukmu almarfu ceerno jon lo anditini en ka sakkitoɗum wowata en jillidir dey si tawi woni ceerno ɓen inni oɗo aya ko fi nde ñawore ɗo woni e wolude ɗum ɗon noon serti e si ɓe inni oɗo aya ko sabu ɗum ɗo jippani haray ko haalaji ɗiɗi sertuɗi inchallahu haray janggo en janggay inchallah si tawi noon wuggoy woni aya jippike tawi innen sahabaɓe buyno sifi wondema ko woni saabu oɗo aya jippade ko ɗum ɗo tawata koɓe fof kadi koɓe sifi kon harana ano harana gotum oɗo inna oɗo aya koye jippi koye hoore kaari sahabajo go inna koye hoore kaari sahabajo go inna koye hoore kaari tawata hara hina e himɓe goto on haray ɗum ɗon kañum kadi ko honɗum an firowo alqur'ana on hanuɗa ɗettude e ko honno kañum kadi famata ko wiyete ihtilafu riwayat si tawi woni fillayeji ɗin lutodiri ko asbabi nusul haray a firowo alqur'ana on ko honɗum hanuɗa ɗettude e ko honno ɗettirta e ko honno hawtitirta konnguli maɓɓe ɗi inchallah ko ɗum janggoyten ka darsu men arowo hande inchallahu ɗen hatta ka darsu men ɗo inchallah hande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh